Vous saviez d'avance, hein? Kirdi kirdi أمغري شبدايني ليقار كرد كردايني أمغري شبدايني كرد كردايني أمغري شبدايني لا يقار اشتدوي 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 لا يقار اشتدوي 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 شبديني كرد كردامي غار شبديني لي غار اشتدوي 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 كرد كرديني غار شبديني كرد كرديني غار شبديني لا يقار اشتدوي 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 لا يقار اشتدوي 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 يا لا لا يا لا لا يا لا ورثنا غاد تشتكي خرب نقسيم سلايان نامك سبغي قلبي دلن وذي تلالان هذا حرف نفلي ورث كان نافباب الزان هذا حرف نفلي ورث كان نافباب الزان كرد كردامي مغارك شبديني كرد كردامي مغارك شبديني لي غارش شدوني 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 مغاري شبديني كرد كرديني مغاري شبديني لا يقار شدوي 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 لا يقار شدوي 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 مورثنا غاد تشتكي رب نقسيم سلايان نامك سبغي قلبي دلن وذي تلالان على حرف نفلي ورث كان نافباب الزان على حرف نفلي ورث كان نافباب الزان كرد كردامي مغارك شبديني كرد كردامي مغارك شبديني لي غارش شدوني 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 كرد كرديني مغارك شبديني كرد كرديني مغارك شبديني لا يغار شدوني 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 لا يغار شدوني 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا
seul, tout seul. Ah yeah. Voilà, merci beaucoup d'être venus nous écouter et on vous dit à bientôt, comme on dit chez nous, Inch'Allah. Allez, 1, 2, 3, 4, ouais! Vous savez, bon, on chante dans la langue que l'on ressent le plus et il se trouve que c'est dans ma langue maternelle que je ressens énormément de choses. Et puis, comme j'ai la chance, disons, d'avoir un public aussi large que possible, on me demande souvent de chanter dans d'autres langues. Mais c'est souvent difficile, vous savez, parce que les métriques ne sont pas les mêmes, la manière de dire les mots, de les couler de la bouche n'est pas souvent la même, alors bon. Et qu'est-ce que vous voulez, quand Jean-Jacques Goldman vous fait un texte, ça ne se refuse pas toujours. Et puis, ma foi, si je dois chanter en français des choses qui font partie de mon parcours, même si j'ai le complexe de l'accent parce que je roule les airs, les gens me disent, mais d'autres roulent les airs et chantent aussi, donc il n'y a pas de raison à ce que tu ne le fasses pas. J'essaye de surmonter tout ça du mieux que je peux. Et c'est pour ça donc quand Jean-Jacques m'a proposé Pourquoi cette pluie, je l'ai accepté parce qu'elle faisait partie de mon parcours, soit avec vous ou tout seul, puisqu'il parle de cette pluie qui peut être aussi bien salvatrice que bienfaitrice, que destructrice aussi. Donc ces pluies qui font les inondations et qui se révèlent être les larmes des hommes aussi, quelque part. Donc on va essayer de la chanter, d'accord? Okay.